7 podijeljeno s 5 ne može, tako da pišemo najbliži broj, to je 1. 1 puta 5 su 5. 7 minus 5 su 2. I spuštamo 3. 23 podijeljeno s 5 ne može, tako da pišemo najbliži broj, to je 4. Može, ali nije dijelilo. 4 puta 5 su 20. I 23 minus 20 su 3. Šaha, ja sam da ih upravio. A što si prodala i negdje odnijela na stolicu? Sad pišemo 4. No, spuštamo 4. 34 podijeljeno s 5 ne može, tako da pišemo 6. 6 puta 5 su 30. I 34 minus 34. Učitelj 4. Provjera. Pišemo 146 puta 5. 6 puta 5 su 30. Pišemo 0,3 pamtimo. 4 puta 5 su 20 i ono 3, 23, 3 pišemo 2 pamtimo. 1 puta 5 su 5 i ono 1, 7. I sad 730 plus 4 su 734.